Korn fuash tudo amba startura salam sonu salamu mndo waono shati ono ndongo zintabisha ndongo ya kisheria ani zintabisha mndo tundovo hahe mndo ya jitundu objectif ni amba banongo hendeleo si ono ndongo zintabisha hena mndo ngedhamanane mwananya anaba kartamba serikali ni jadresse mimi wame basimi mwanamume sisi wanarihea haura sharaone mbidi ngasimamesha lontuona mwanadamu mwanamume ya juwao arungo binadamu loko mori pia 99% kwa wandu walona nasho hao lewa borifoje mbi na rejifi lewa bwana sho hatu anumambioni bamtifikiri kabaro lo banu kartina wandu radomone sani kawe wa hangu wa weja uja milo mijoto habazo hangu banu nifanye na nzao sharuke ba woi mwanamume shamwanamshe nono kula hule swafi wanasho hatu ebanu kamtishikinwa za hanyu zinu pia wanutu wanasho warengwani ni wandu wajeni shawana wakomora mandasi ani iluna hii na ulaba na ilokaye mwanamshe deoneho she mwanamume katoneha ebanu bomwenza baraka mwanamshe ay mwanamume hanza hata ya doto wazengo kalangu olangu hanzo jabari ndinyi wandu makawaidi abaje nongo zaenea zenongo zivirao harumenti ya hatu tibureni jiri hundrao ngajendao na iswafu lafu leo bwana shotwa komori ekawisha mnaba sheri jetemu mnaba atamoshi jetemu kushano ntoro nane kangwanzo iyo dia ladhimu haujoke mndu oyi ngustehe mwanamshoherangu ya janstehe mana lekuno kana gauni la andi hatan wala tula mangono wala ndola kadofanya za mferizila mwanamma hendo yule mwanamma he fulani wananyasi wanaume ndio aromaje tananta za he dunia ndio komori na mjie bayavanu hena mdunga na telefoni kena ukiro ndo watu waoleze nguo ewaho mnyezi ngamsitiri jondabo ndio mitila mwambia na tawashabila haki atashabishabra ijo wafanya ifauliwa afu leo na mjie ntijamrengo wanasho wa komori mwarede sak de frappe na tena banu wanasho wa komori kijamba mdatafanya jele ndongo za shani jinu mwabena nkorin fwa ujuwe mndu oyi ebane mndu oyi ngujona haya ekati munisesha hangu anunisesha hangu ngujona haya iyo ndio tsahao shale utende udofanya nongo za kitwabia mbi ojimlifu ubire paske waneo amjorenga amjoerewa nereola tanga jwa shule mwanamma adutena amde jezu enamdijokana video amana zila mdatidonerea mana ntujokade wahangu mimdulo na fami paske jirende kasime islamu na sitime islamu yatena uja kiislamu urenge mwanamshe bane mwanamshwa hauru bana kuzinwa au bana mdzao ndeni udomani haja alafu ba komori nguna jere tena baruba tola video za saya paske avoka banu plisingo wambo plisinga jirende hao yekazana mwambieni message intushe za kweli mana banu ba habetizi wa hamzaha shatinda bala mwanamshe halika yakaone hazo nyile aflona shotwa komori anamwambioni sasa na appel puissant na rigive mbasheo abo basi tukangana mwambene mission yukaya wanasho watu wa komori nduna juwe mndu hadishilewe nae ukanitwa mane mndu unaelewa rijieno ya betizi pasi wanashonti pia ngasina adabu rijanze pasi kena ukerin hali miezi ngulu nitipahala mata ke wahodo juko kamwema bari kundalolo yanda udwaje kala wamnenga mtofaji tabia mbijira kamiezi ngulu kombulia ndalolo yanda daba non ça sera pareil ça soit uyo porona ibu jamalene ça soit mbiyo mtolonda ni ça soit ani miezi ngutona bana yambiten na mjie bani si wana makomori ngarendao nai bani nutimbiaza paka ndo pia tujoko hadishino na mndu ka emri abidia wone mndu embahindu ila wode musa jabari ndija jarmo islamu kaya mndu mshede hoso mndu mehose mndu mme la fema vina mndu twetswani bamtungoro na barakanti banu bala ulewa no banu rendo moshoni minjale wa mndu silewaje mviza hangu ni famia hangu anashatwa komori enu ufona fenro kabati mndu tina mndu mme kabati mndu tina hawara bani mnariti mwaka hunu faransa ngokano nimero ya mndu orenga unikaola mpare baula jao yoti masteh yotandabu inutideli ralelwa chatelma komoringe développé bon courage pour la suite non c'est pas là rakandarije abantindi hurandorinjie randori diste utuonewa hangu ke wahonge na maana awatikaza warijali